Ra ke re dijo ke tšeo. Okay. O lebeletše mo founung. Dipuo ke rile okay mos. Ra ke re ke re busy ka eng mo founung. Ke a tshepa ga se di fela. Ra ke re wa ka re lebeletše dinepe tša basadi ke le gone. Ra ke re Bona nka se ba bogele le men's conference ke sepela ya basadi fela. And then ke na montwe nto ke serope nna ke ja maimo. ke serope sa eng sona se o ka re ke sa huna di the host. Serope sa ntse o ka re ke molalana. Wena ra ke re ga o monna phenti ele pink o itše ke go file yona. Monna ke makhi wa gago o fa le mosadi 1,000 every month. How? That's why o tile so mos. Basadi ke boshandesh. Ai wena le melo go hloka kefo ka re ba tlo go bušetša gape kampeng. Ene papa go gana moholo o ka re letsogo lela le dulang le ka potleng ya Black Cove. Mara o ka se bolele ka yena ja batho ditaba wa di rata mara go se vege ba re hobbies gore reading bjang o le sewiriwiri. Wena o kgone go dira tabeng nyane ya ba e kgolo mara pontsono o ya go palela nka go e replace ka molomo ka gore wena o filwe shem o ka senya le condom. O homotse o nagana ditšhila fela. O ka re wa mpona gape ke nagana ka wena. Ra ke re ke ditšhila nna mara wena ga botse o ka gwa fo nna. Ya mara di-feelings fela. Go gwa pontsono go gwa di-feelings go gwa le kgopolo ga botse ona monna ka voice fela.